Peygamberdik gaybat utlarına almağa Qağılmağa zinhar basratmağa Heyyubet ol soflıq anlağa Kişi bəxtine uğrilməği Günləşməği savar bolağa Bugün min bəxtli irtəgahid Balqab tarhan barar yolağa Kişi bəxtine uğrilməği Günləşməği Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh deb sirattagı tapşırıbızda Miyaki rayonunun д.Исламгул avulundan başlayıbız. Hem de mena bugün kech oturubuzda Ulug'una go'yla Murtazalar go'ylasidan başlayıbız. Ayda-gedeli o'sha go'ylaning da tarix izlarini qoldirib, balakagina bo'lsa da intervyu yozdirayıq. O'sha ulug' bugun kishilarning biografiyalarini bilib o'tib ketayik. Bir atla. Kelehe bugunlarga istelikli bir yozma qalar. Men Murtazini avval Zarif ula. 1938 yılda tug'anman. Aprel ayının 24'inde. Şunan. Şu д.Исламгулдамы? Şu д.Исламгулда. д.Исламгул avulunda. д.Исламгул avulunda. Aydaget qadir ravlagay şu Otayıgız əsəylərəgiz mən tanıştırıb getəyik hədim buğun. Otayıgız hədim? Benim bunda д.Исламгул avulunda nesillerim Sayfulin Timirbay. Onun odası bilen benim qartatayım bir tuğan. Benim qartatayım Murtaza qart. Adı Sayfullah qart. Onlar bir tuğanlar boğanlar. Şularning balalarının balaları biz bilabız endi. Otayıgız kim bula? Otayım Zarif. Ahmad Zarif. Anın bir tuğanı? Onun bir tuğan neyi var? Sofa babay. Sofa babay. Bilək misin ana? Şutlayız. Oğuz kimleri var? Mana Otayıgızın bir tuğanlar. Bir kim de yok biten. Tak. Mana ineğiz tayda. Ha? Hazır ineğiz yağına kusayık. İneyim şeyde. 18 yılda tuğan. Onun Küllagır kartın kızı bula. Oşa д.Исламгулныкы mı? Ha? д.Исламгулныкы mı? д.Исламгулныкы. Men д.Исламгул selam. İneğin de şulay bitindi. İneğin de д.Исламгулныкынан. Meni kartını iki kurtkası bulan kartını. Birisi Hadiye, birisi Hamide. Hamidesi Şotmanlıkı bulan o. Bu Hadiyesi д.Исламгулныкı. д.Исламгулныкı. Bir tuğanlar ineğimle ne bit? Bu Kartatayım'ın hatırları bu. Ha. Otana. Şu. Birinci hatın bulgan da. Ha? Birinci hatın bulgan mı ne? İki hatırlı bulan. İki hatını bulgan. Tam da Hamide bile Hadiye. Otana. Hadiye. Onun Hamide Hadiye kartındayım ne? Ne de Bukhara'da kumduk öldürüşünde. Merhum oldu. Nise yaş yaşanı? Ha? Nise yaş yaşanı? Nise yıl yaşanı? 40 acıda mı? Ayı. 18 yıl yaşanım ben. Ben ettin de bu. Ha. 18 yıl. Şundan şimdi Bukhara ne oğlusu ne şimdi Ramitavski rayon. Şunda tardık biz. Nise şiirlere sığıp gittik da. Ben her bitinde д.Исламгулда tuğanızda bala sağız ışında öttü mü? Yok. Soğuş vaktinde gitkenmiz biz. Çıkıp Aziyaga. Aziyaga? Goyla gitmenen, Otayıgız, ineğiz, biz sağıp gitken. Otayım yok. Otayın armiya Yok. Otayını et koya gitkenin. Otayın koyda bulgayını hoğuşta? Otayımның soğuşka gitkenim bilmeyim. Otayımdan 15 günü kalgamım ben Otayımdan. Şu Çin soğuşumun nime soğuşunda gitken de şundan bir haber de bana yok. Biz işte. Şundan
Tağın. Нисен сыйылга ины атайыгыз? 10 yılga. 10 сыйылга. Шулай дип фин хугышында югалды. Шунан Бер туган балалар нисә үйне? Менә һинең бер туган Bir uzun men. бер үзе генә. Герой Союз Союз. Мен халау. Мен халау. Mesela o ikinci sotadan o. Шулай менә даже. İkinciden o. Alıtıra yazık o da. Yine bir bitindi. Инегез бер, атайлар икенчесен дебит. Шулай икәү генә менә һез. Икәү генә һез менә. İkau. Шулай дип менә инең битендә икенче ергә сыгып кеттеләр. Нисән сыйылды? Yok. O Asya'da bitindi bu. Asya'da şunda ne tep? Şuna manda qaytqas 51 yılda manda ne tep taptı balana. Qadaqayna. Mesela o neydi? Biz onda trayını xaybebeğini bilasın yok. Hocun Rafael'nin üyena tığına trayını. Şola tırdık qaytqas. Biz qayttık 51 yılda. Ayda менә Рауль агай менә посыпочка китәк. Менә һәр туган һәздә ислам авылында ничә ел тордыгыз монда? Торган һез. Бала сагат шунда үттеме? Сразу сыгып киттеләр менә. Бала сагатында булган о. Шулай сыгып киткәннәр, Мен киткәндә анда барганда белмәйм, бәләкәй булган тапсам мен. 1 яшьлек, 2 яшьлек булган. Шулай дип хугыш башлангас сыгып киткәннәр, не бит? 51 елда гына кайтып кергән һәз, бит? 51-дә кайттык та. Ну анда хәлләр сөрә кирәк бит. Менә әйдә шундагы теге яктагы ел якларда яшәгән вакытлары гына әлбәттә искә төшерәләр. Анда узмакта инде. Ну әйтмәр битендә анда сугыш вакытында аслык битендә кирәгем. 51 ел. 1941 елларда. Ну сугыш вакытында ярай бит. Сугыш вакытында аптып киткәннәр инде. Киткәнбез без. Мен белмәйм аны. Шуннан анда Mına Mustafa degen apay var ene. Mına Sayful'un nilerin Timirbay agay bilen bir tuğan. Timirbay agaylarla bir tuğan apay var ene. Şunda bar düştük Margılan'a. Gort Margılan. Margılan? Gort Margılan. Şunda Nindi oblastda o? Uzbekistanda mı? Uzbekistan'da. Meniki Uzbekistan'da. Ay. Şundan endi apaylarda tırdık ederekte. Bir Uzbek'in üyüne koştuk. Onda bir belakay. Tepsi bilmeyim indi. Nu oşarga yok. Bir kiba 12 yıldan katra vakitte. Soğuk vaktinde indi. Şundan ey Allah. Hez huğuş başlagan yıllarını başı islemeyi hez bitinde ya? Ya koyabilirim ana. Şundan indi ona tırdık da bir evi var. Minem alabe diğer evini taptı ineyim. O hala Bashkiriyadan mı? Doğru. Bashkiriyadan inen mi ulabi? İneyim ne bulayım? Tuvarı bula. Şu ne barıp taptık. Onun iri hak olayını löçük. Aferin böyle. Şimdi hatırlık çayında bu mana gittik Bukhara'nın şu boyatken Bukhar'skı obuz Rahmetli rayon. Şunda kirip ineyim 3 taptı. Klubga kirdik işe. Men belakay ineyim ne qaravысы bulayın, ubursuztu bulup şunda. Men isime nega qaravысы. Men qaravысы ineyim ubursuztu. Şunda yaşana geldi. 9 yıl. 9 yıl. Mana 9 yıl turgas bitini hedanda Uqırga kirdingizmi, получается? Şunda uqırga kirdingizmi birinchi maktabga? Birinchi kirdik. Kirdim endi. Necha yoshda uqırga kirdigiz? 6da, 7da? 7 yoshda, evet. Şunda kirib o'qib O'zbekcha bilmayman bit endi. Tegende O'zbekcha bilib o'qiganda, menda qachqat bilmadim endi men. Xayrliga yo'qotdi meni menda qachqat. Mana har tegende nisik o'qita boshlaganlar hozir. Ya'ni Neçik masini okuqasın, mine şunu okuram endi. Neçik okutarım. No ineğin bit başkası öğretken bitinde yine. Manda tuğaz. İlenese endi. Әтегендә Үзбәкстан укыта башлаганнар. Анда да ikide bir aldım ben.
Мында качкас хайырлыга да коли киде бер Өзбек соқугас. Bilmeyim. Мына тек буталышка туры келген. Rusça bilen neden matematikada 4'te 5. Tuğan til bilen 2'de 1. Родной язык Өзбекстана. Ol ötünde şu 51 yıldan kakarasında 3 çeyrek 2 çeyrek yarım okudum. 3. klasta. Tegende men 4'ünü bitirip 5'e kuşka ayrı okup. Өзбекстан. Onda bir şey külbemede hayırlı okuttum. Maktabımda yine. Onda şu. Mana bola sağını tiyaqtaga adrak söylep öteyik mana. Ondan makaylı. Өзбекстанда bitne все-таки mana bizning Bashkiriyadan, Tatariyadan ko'p xalq kusinib ketgan. Onda kubak. Mındağı turmuş ağır bulğaz adrak yengil bolmaz mıkan dep degende kusinganlarin deyip. Onda xod yemişi var betinde. İkmaga kıymet bolsa da. Yemiş köbeyne. Şundan ineyim şunda işlegende min qarawusu şkoldan qaytam da şu işi adına su hibam kurugum. Tuzan betinde. Hibam günne bir mertebe hibamında. Şundan soň ineyim ayta koytaya galati. Bashkiriyaga. Hagındırdı. İlle bir şolda. No bit mana huquq yıllarında bitken vaqtda herge уже 7 yaşlar, 8 yaşlar bulgan bitinde bit. Ayda şol yenge kelgen vaqtlaryny esige qaldymı? Niye o 4'te okugat? 8 yaş bulamın, 12 yaş bulamın. 12 yaşlar bulğas, tем более yenge günlerin nesik esleyhet hadi. Doğan kaymanı söylemeyin de kıyın o. Filek mana istelik etip qaldıray qaydaga. Mana Özbekistanda nesik yengewini qarşalanlar? Ol Özbekistan'ın özüne ili bitindi o. Evet. Buna Tatarlarını yaratmay Özbek. Özbekler. Tatar var yerde Hatar var tay. Başkırtından Nugay tay. Müslüman Nugay. Nugay bat Nugay'ında Müslümanlar. Şunu tabaşta söyleyin Tatar mı Hatar mı? Tatar var da Hatar var. Ayrılar ne ya? Soruşarlar. Soruşarlar. Ondan sonra şunda Uzbekler una veriyor bitinde. Ben kustuydum o. Hay Ravul Palvan diye isim kuşlar mı ya? Palvan kustuk şu. Palvan? Palvan. Смотри-ка. Ona iskak. Mana bala sağa şunda birge oynagan başka digitler isigidemi? İşte. Kimler mana isimleri var mı direk? Ana var isimler kızıklı evet. Toş bulat, irgeç, diş bilak. Bashkiriyadan ne bit? Tatarlar köp anda uğram. Bir uğram Tatarlar, Bişerler, Başkırtlar. Tatar uğramını yazıp koyanlar başka yok. Tatar uğramını. Onda тоже şulay kolxozlar, savxozlar var nimi? Kolxoz bütünde de mamuk tasaberinde, mamuk. Mamuk kadar yurtlar indi. Şunda plan biralar ya, köp yerga. Ata 20 kilo yasam öyle mamukna 20 kilo. Giyip kalalı kulübü yalamaydım. Tekenge malay koyuyor manda salasın mı bakına? Tekenge taş salabız. Mal taş. Ağırrak basın deyip. Ortağına. Tekende priyomuşluk var uzbak. Tege kaptıkına bir hata dambır gitmiş. Şilma malatiler mi? Nogay. Oldap tutayım. Dağı şu bala sağlardan yedirttiler ya mamuk. Şundan kendi 51 yılda okutmanım. Hayırlı gay. Şu iki de bir koyan gayında madem yine ada gittik kavattan. Keli gittik 51 yılda. Bittes bir yıl gana qayttınız mı? Bunda iki koymasam ben tırırım da o. Hayır, qaytıp bana gittik mi şu 51. yılda? Keri gittik. Keri gittik. 51. yılda okuma. Ne? Onda oraya Olay gana tөгüldir indi. soğuş bitkendir indi vakitte. Bitken Ondan sonra bardık da nege hadi Mısır Namangan'da Gorut Namangan. Namangan? Uzbeklik var. Nindi rayon? Nindi rayonda o? Namangan özü Gorut. Gorut.
Şunda Бухарский район түгел міне? Бухарский район түгел му? Бухарский район түгел му? Түгел, Дамангалский вот bu. Анда Андижанский, Намангалский, Бухарский анда отдельно. Şundan İneyim neme obur tutup kırdı. Тоже. Bu tehnerik bitinde. Men uyda birdim balaka onu çalışıyorum yavru. Onu şefte bir babay geldi. İsminden anlatımından tutar babayındı. Ayda oğlum seni eşka uğraştıram dey. Men raddı şoy. Ertesqa bardı. Imtiyaz mı? Ertes verik. Оқуына devam etті де бит 6 классқа кірдіңіз ме Ka koytam 4 klas. 4 класс қана біттіңіз. Bişka koştum da bunda qaytib, bunda qaytib. Bişni bitmanim. Gitti kere. Şundan soň ertesqa barıp meni işga ulaştırdı babay. Учеником. Медник. Payat ettik. Zalavat ettik satınlargalıkı. 3 ay учеником buldum. Şundan soň examen berek gerek. Şu işlerge bilerge. Kolay işleri kolay. Şundan zalavat gerek. Examen bere başladım. Anda examende kolay işleri. Şundan zalavat gerek payat gerek indi. O mednisi, vrednisi o. Unda kış günü biz podvalda işleyip indi. Kış günü de yay günde podvalda var mı? Tegi babay Gusif payarlar tuttura. Payarlık soğuna. Mi payarlık bile payar tamamıydı. Ondan tegi bak buğanı. İşte bak kerasınla. Tegi şortlarla da beni koldan payarlık otup gitti. Babayın kolundan payarlı lampı. Karasak babayın tanavı yok. Tıp tanık. Payarlı lampı kisip de falan. Tuşamga yapışkan tegi tanavı. Şundan tegi babay gitti. Men taraf kaldım hazır. Mednik olur. O da 9 yıl işlerim. 9 yıl. Mednik olur. Şu examen bergen вакытта шулай келип чыкты мени. Examen bergen вакытта келип чыкты мени шулай. Баттас. Tegi Özbek'in anda ötün Belarus neneki mamlaketlerin Belaruslar. Kulakı uğraşını kambayın. Şunu bağırıp gelip payetirge. Keresini bağırıp. Şundan tegi. Kızgağımda şortlar koydu. Battas. Elbette böyle bana babanın tanavı bana. Falan kavas men işledim indi. 9 yıl. Falan indi. De gitti. İneyim ayta. Oğlum koyta ya öyle avurga. Уже 60 yıllar yete başana ya. 60 yılda koyduk. 60 yıllarda. Şulay 9 yıl boyuna 60'ında buna öğrendik. Ayşe bilen 61'de mi? 61'de. Buna. Hadiga nese yaşını qaytqanda O'zbekistandan? Ha? Tiginden qaytqanda nese yaşını? Hala 20 mi? Ay. Şulay şekilde. Koyamır seninle la. Oğlanlar 25 mi? 18 yaş bolğas armiyaga alıp ketmeliler meni? Armiyaga meni Almanlar. Almanlar meni? Komissiya barganda sen degan malay bilan tushiribdi. Komissiya barganda anda vina ko'p. Ta'minotdan vinalar, isuqtayim. Komissiya o'tganda meni quloqdan soyir suqiy, yevrey vrach. İşaret başlattığı soğuşurdım. Devreyini. Attığında otura bir mayor otar. Tuğan bir yip para geldi. Ama şundan ben kaldım. Kulağına tüşkenin söyle. Tüşkendi mi? Ettim. Şu yevrey Etmenin bir. Kulağına tüşteyinde. Ona gitti Tüşkende kan. oğlu sırgan bitinde onu. Şuna işitmey be ya. Maalesef. Şundan olmaganlar almayaga. Şu. Вот врачларның тупаслыгы yani. Bundan sonra indi bunda kaçkaç avulga bir sezon sima taşınım. At yige bilmeyim. Komutun tiskelek tıkkamın atının boyunna. Ona Yamal Timbabay kilip eğlendirip tıktı komutuna. Lan gitti indi. Bir kaynak. Bir sima taşım, simana silkıga.
Өзбекстаннан қойтқас, нық хауық болманы бұл яқларда? Үйрену қиын болманы ма? Мұнданы Қайтып кімге кірдігі? Мисқат ағайларда тұрды ғыты болмады. сонда бітінді. Аны не сөйлемедің? Мұнаны келесіңдер. Айда, мына шулай. Мына рәтлі памақ етіп тұрау, айда. Шулайтып қойтып, ненде үйге кірдігі дейін? Тұрға? Мерхат ағайлар. Мерхат ағайлар тұрықта қары инейім айта бұлай болмайынды. Өмәйттік саман соғарға. Мынау тойфа енгені ғаптыл ағайлар көмек енді. Саманан үй салдық ана шуында, ана тігінді. Өйе қарышы. Ана тұрықта кем саман еді бұлды бұтар ғой, Сонда келім ұрып түштім бетінде. Шу 61-де. Онда әлі біздің зиле туды, салават туды ойды. Анан ғына неден Şuran ende bu mayvut bulay kepes ötürüp ara oktaylık da indi. Bir gittim şofran var mı? Şofranın oska çıkıp gittim ya öyle bura malikaramda. Şurada düşüp öyle 12 kilometre mi? Yaya vardım. Zakaz verip kaydım barıp alırga. Hazır maşına kakıldı öyle üst maşına var indi. Şu maşına diye bir ağaç üyden saldık gittik üydü. O da bitti. Neçençi yıllarda? Neçençi yıllarda buldu o? Orası bilmeyim bana sıra. 62'lerde indi toy bit. 62 güne tugul. Temet zileler tuğayını. Salavat 60'lıkta tuğdu. Bunda 83'te kuttuk. 65. Yıllarda indi. Yıllarda. Şulay dip yoğun üylörge de kirdi gidin deyip. Ulan oldu. Sivit yok bakayı bit. Sivit yok. Şemminen turabı. Mal var şunda. Kireçim bunda kulunda. Magazinde tur işlegese ya. Ulan bulay bu mağan yaptığın indi. Kişiler kolağa cayı salalar. Gittik tarışırga kadar. Әйдегі мына шу 60-шы yıllarga қайтып әдәк дауам етейік әлі. Шу айтып, шул вақытларда һез мында колхозға ішке кірдіген не бит? Колхозда ішке ана шу симент ашынықта. Шунан соң бір сүздің ғана бітінде симент ашу. Шунан 2 жылға елына не фермаға салдық, халық фермасы таштан. Ғалимұлды ағайлар, аливатидалар, көмәклер, Ғаптыл ағайлар, Ғаптыл ағай жоқ. Олар ташты ағыралар. Ona қысықсалар бет. Сонда. Мұнан таушылар да мұнда бір мынау Ғаптырахма бабай бар марқұмдар, Ғаптыл ағайлар, әнелер. Веш, біз лай шықлар, біз лай бастырамыз. Алар ташты ағалар. Нешеп шу тош сығару қышқыныда болған о? Тош сығару нешеп қышқыныда болған о? Қышқыныда тош сығарайнық деп ет. Ер қаты. Емір өлмей. Onu öfte belge yiyip koyarlar, onu uçaylar, şu kıva bitir. Onda şu nişanı mutayindi. Ondan sonra timirlik güzel takay, karış. Karış güzel takay bitindi. Bilerbiz, bilişirbiz. Bilebiz de filebiz yara. Şu bana sizin torunda belki timirlik var yani. Yan kötübünde. Şunda. Leki bu orunlar evet. Bir kagaraz bir kontrol bitinde. Bana şunda koştular işe. Kuruklarında kuvalda merahın. Kurukleni. O tabi ürvatında sağ kızara timirayat yiyorsun. Organ kırıyor. Yani onda kupnuşlar. Tügünde sosyal kenar var timirlik. Sosyal kenar şunda timirlik yasanlar indi. Ama namındağı toş duvarını kosan haldılar. Ben üyde buranı buraya koyuyoruz. Onu Ermeni'ye taşındım. Aldılar. Aldılar, zaptım yok. Mana bu duvarımında bulga bitne hedin iyi orunda. O neçen yıllara halında ekan o? Bilmeyim. Bik zor zdaniye ne bit o? Ha?
Biz bilgende barını. Barna уже. Biz ana şu yılga oyuna gelip oynap Bir şu үйünü burap koyğaz. Үйünü burap koyğaz. Torgar onda ala bir yıl var. Üy. Şurasın o ninap gitlerinde. Kim ap gitkeninde bize bir neyim alanı. Toşunda. Ermeniler stroykaga taşın endi. Şu Ermeniler taşıp çıkılanlar. Мында ауыл ортасында көне дворны, мына елга буенда һеҙҙең Там быга. Маш аңгайга топ. И мында тимерлегене бит, получается. Шунан Инде анда ыштана иштәйт шу баягатты битенде. Тегендә күстек 60-нчы елдамы? Үткәрдем кашан килдәле ул. Ахуллагай. Герой. Шу юлап чыкыру, ая. Үткәрде. Аңа хатлым битендә элек фирмада гына ут булган бит. Кая яһанна булсын. Дизель генератор булган тиләр бит. Ни белән койлар, генератор белән. Вот ана шу гына булган тиләр бит инде. Дойкага. Вот. Шу. Аны Лутфуллага эшләткән бит әдерәк. Ул шунан соң Алла. Evet bilemem. Lütfullah'ın onu Кемне? Lütfullah'ın Дизель генераторда теге. Вот. Фермаларына якытканда. Шунан мына онтасында куасып сөйләмә. Онда күскәс, Элек мына колхоз Урал инеме или икенче исеме инеме? Октябрь колхоз инеме? Элек мен белгән мин Yıllar bilen bir kapuz oyunu bit. Шулпан элек. Шулпан. Шулпан колхоз. Элек. Мына Октябрь. Мына Урал. Вот. Шуна белмәйм хәлен ничек бу камылдын бермәгән иде. Шулай дип, һез тимерсезне кирип киттегез, 65ләрдә бит уже. Шунда менә. И пенсия сыккансы. Шуннан, шунда башлап. Анда эштән шу команда мен мәмәргә. Шуны генде. Менә шул 60-нчы елларда председательләрне, бригадирларны исләйһезме? Бригадир, председательләрне исләйһезме? Исләм. Кемнәрне? Насиров. Председательне. Кайткан yerне Насировны. Председатель. Нидә? Шатманда. Шуннан Амарша не. Кемәле? Валишин. Хахол. Анпилов малы? Анпилов бар аннедәге. Ona yılların tiyağına kıtar mı? Тимешникәй. Nakıyan bol. Тимеш авылы. Şu var. Mutalip değil mi? Mutalip değil mi? Mutalip ne? Anarsa. Ay anasın. Mutalip'ına şu Timeşniki. Anasın ana şu ne buldu? Nasirif Tatar. Usalıyın o bulağı. Biz ülengenle atnap kaldı. Даже. Aygırı gibi bargayım. Şundan sonrayından değil. Varışın. Yok. Tuvarif oldu mu? Туганов булган тиләр әйе. Уйылдан бу. Мәгит бәлу. Şu buldu. Уйылдан огайда булган тиләр бит. Көбінде бәлі апшы. Bu yıldan bilmeyim ben. Талиб агайның агасы тиләр. Атасымы? Şundan son. Şaymarдан. Менә элек битендә Исламгул, Шатман, Елдерләр бер колхоз булдымы? Bir. 3 авыллар бит менә. Nömrədə bir bitində. Аерылдылар бит хәзер. Yeşilkul, Keriş. Колосовка, Гоголевка тиләр иши бар булган элек. Var, bitdi olar. Без шулар Тәлгат агай һөйләгән бит менә интервьюда. Анда бит не? Колосовкада bitində. Удобрение. Мыякта магазин, onda калдавай. Зур авыл инеме? Школда бар ине. Зур авыл ине бит. Унда үй бар ине. Ну силсәбит кая булган ти? Мына чуктан юлдагы дегермән бар ине. Elek söysavit bulganında. Вот. Elegərək. Элегрәк. Колосовкада. Белегене уны үй булса да. Алар бит. Kolosovski söysavit tip yadı. Алар кусып китте үтенә. Некага. Ярлыкага. Некан тиягында бару? Ярлыкауга кусканнар. Исәннән дә калар ай. Шулай дирәләр. Вашка, Воротка, Петька, Накшук.
Nereye bilem de. Ане олай күшіне башанлар екен олар. Ha? Не күшіне башағанлар олар? Bay bunda kıtlar bir deme ağır ona. Татар башқұрт яратманы мені? Tatarlar. Татарлар мені? Көбірек мені? Başkırkayı. Kıstılar ağır. Володька загородный тракторда шарнайdı bu. Baştayamda. Şurasın tügünde gitken adam Mikhail oldu. Onu itti çıkıyor başkardı. Düşünün. Шулай деп бетіне мені бірінші тақыр космосқа кішілер ұсып кетті, Юрий Гагариннар технический прогресс көтеріле башаны бетіне бет. Свет кірді ауылға бет. Мына шо свет кіру бетіне зор байрам болғандыр енді өзінсе. Рауилна газетларға яда тұрғайнылар. Алтын қолы темірші деп. Аңа темірден кіші ясарға құрсаң, кіші де яса ойу деп. Мақтай тұрғайнылар енді. Мына ауылда бірінші үйге кімнің үйіне свет кірді екен? Artık bilmeyeyim de. Білмейді ме исторический момент? Торжественный открытие болғандыр енді бір түрлі. Свет... Ай, мына шо свет кірту бойынша бір торжественный момент болды ма? Свет... Электричество или ща деп айтпайнылар міне? Сүйелес болды енді ол. Соғат кел. Керосин ұнытылды. Ленин лампалары ана деп. Онда не кім самағын қуа ясна? Тұтылшыққа самағын қуа. Понятно. Шулай деп бетіне колхоз рәтләне башаны ебет. Хәл кере башаны 60-70 елларда. Мұна қады біте башаны. Қары біте башаны мекен, ишәрін екенді. Техника қойта башағандырын не бет? Керосинні тракторлар. Нық көп болды техникалар. Әлі 6-7 комбайн болды. О тракторларын шуты жоқ. Шулар қосан қойта башаны о? Несен сыйларда қойта башанылар? Онысын білмеймін. 70-лердерін дейбіт? Олар бәт күріп сайын түгіл, ойға бірау қайтса, түгінден мұрт. Оны бар олар керек, ақшыннан. Көбінді о, көп қойты. Беларусылар көп қойты. Шынан тұқ-тұқ қойттана. Har kimde har yoktuklar. Kalkırda yok. Beş. Şotmanı kanda alıp etkenler. Ne bu dıvırda yüzden artık at var yine. Beş akıt şotman. Şotmanın küstülere. Söteki at, bütün iş bitini at mına işlenilgen ya söteki. Bey. Şu bütün bizde teknik at. Bütün kadar pişen kadar şu. Yol kadar şu aksiyonlu baralar kışar atlar. Şu yıkıp aksiyonga da hazır baralar. Şol biriski at mынан мына таулар шайрелеріне ме, қора юлларынан қысқартып елінсек? Бай, бар мұнан барасың мұна. Қора юлдан? Қора юлдан. Мұна қыры юлда біз ұрақ. Оны әлі бәлі шығарған төртіне білмеймін, юллары жүрмеймін. Багдан нелер аша өтіп кетелерінде? Мәне ұстамақ? Мекаша. Мекаша даже? Мекаша кетесіңінде аксионға. Юллар шулай болған? Торы юл жоқ. Онда жоқ болмаған. Şuna yürüyenler açlık taşıp taşı. Вот она как. Benim ineğimde taşıgan açlıkla. Mana şu hüleşüleri boyunca optırayım mana. Plan öter üçün semina boyday kaldırmayınsa viz aksiyonga taşıp etkenler. Şu an yoz yetkez kiri taşı başlaganlar. Nindi hal bulganı şu? Ona hazır voleta. Onda gitmek. Ulaşlarda koysa. Şu komünistlerin planlarını ötev kerek bulgandır indi, evet. Yazı bulsan üçün mene, atşüz bulsan üçün. Veremdir, benim tülüm bitti. Çay şükürem. Hazır. Мен Галимова Әнишә, Гафар кызы 1941 елны туганмын Кәриш авылында. Безнең ватайым Кәриш, Яшелкүл, д.Исламгул авылларына 7 ел бригадир булып эшләгән, хугышка киткәнче. Ничәнче елга инде һөйләп үтәгәле? 8нче елга. Исемнәре менә, фамилиялары полностью. Галимов Гафар Кәрим улы. Кәрим улы. Аның Галимов Яппар Кәрим улы тагын бер энесе булган.
Нешенче елга? Ол нешенче елга? Ну ладно. 6-нчы елгалар булды микән инде. Ол ситкә сыгып киткән көнегә Владивостокка. Шунда яшәгән хугышка шунан киткән ул. Монда кайтмаган. Так. Атайның атаһы картайгы исегездәме? Атайымның атасы Кәрим. Кәрим. Галимов Кәрим. Елын белмәйсең дә бит. Елын белмәйм. Так, Без фамилиясен белгәндә карт атайым юк инде ул. Картнәемне беләм. Асылбекә. Ул бик әйбәт. Тоже шул кәрешләр. Әйе, кәреш. Асылбекә картнәем бар ине. Аларның балалары атайым белән бер туган тагын Ямалбек апайым, Гайша апайым, шунан Эскәб апайымнар бар ине. Алар 3 кыз булганнар. Шунан атайым Кашкыннан инәемне алган. Кашкын авылынан. Инәем 6-нчы елга атайымнан 2 яшькә олырак булган. Әйдә кыз фамилияларын исегездәме икән? Инәегезнең. Байгужина Хәмдениса Байгужа кызы. Кашкын авылынан. Кашкын авылынан. Ул теге Бишбүләк районы әлеге. Әйе. Шунан инәем атайым кәрешкә алып килгән. Дә атайымның инәемнең агасы булган. Бер туган. Әйе, бер туган. Ул исеме? Исегездәме? Менә онытып торам бит инде. Бәйтүрә. Байгужин Бәйтүрә. Байгужа кызы, улы. Ул Исламгулга килеп, безнең атайым белән бер туган Әскәб апайымны алган. Булар алмашынып өткәннәр. Инәем атайыма килгән, ул апайым инәем белән бер туган агасына барган инде. Шул. Менә магазинда Әскәб апай. Түгел. Түгел. Батаймая. Раулның не туганы атасының. Шуннан бу менің инәем Галимова Хәмдениса. 1906 елга. Так. Монса үлде битне. Үлде 95 яшенә җитә язып үлде. Нишәнче елда үлгән. Бул битне Раул агайның. Раулның инәсе. Инәһе. Нишәнче елга икән? Шәйдә. Инә нишәнче елга? 18. 18 елга. Шәйдә 18 елга. Так. Монса Раулның атасы белән бер туган Сафа бабай. Атайның агасы. Агасымы? Әскәб әби хатыны и кызы Гөлсимә. Уң якта кызы. Әйе. Хулиятта кызы бит. Әйе, кайсак бәләкәй. Альтрадана Гөлмихан. Шунда и. Шунда. Ул Елбалакка кияүгә чыккайны Гөлсимә. Анда аның Илгизә исемле кызы бар. Илгиз Самат исемле малае бар. Үзе яшь көенә үлде инде. Ире дә үлде. 2 баласы калды. Быел 250 елга килгәннәр, Зилә сакыргайны. Танышып. Аның балалары Рафаил. Нигъмәтиян. Әйе. Шуннан кем? Гарифиян мәле? Гарифиян юк бит монда. Менә агасы, олорагы. Нигъмәтиян. Исемнәрен белмәйм. Монса мин. Әйе. Монасы Зилә. Зилә. Монса мин салоның туганы Фатима. И монса не Габдрахман агайның кызы Рафига. Рафига. Вот. Буллар 60 елларdır инде, я? 66-лардыр, скорее всего. 60 нишәләр инде. Зилә безнең 62-нче елгы бит инде. Вот, значит, аңа
Бұл 64 сыйлықларында. Бір-екі яшілік болғандыр енді. Так. Мына онда, мына малайлар, Исламгул малайлары. Бір енді білмеймін кімдер екенін. Ринат Киреев. Илгиз. Мына осы Илгиз болды ма? Шуладыр, Рушан шекілі. Біздің апайым білән едінем. Кім апайыз? Хүлір апайым Милс едінем. Бір туған егіт? Менің білән бір туған. Екеуігіне бетенде біз. Едін әгет қойяқтан болды? Едінем Тимешнікі. Тимешнікі. Өлдейінде бір құрт сағып қына өтерді бет. Аллергиядан, Исімен еті кетем? Милс. Шунда исеме, Милс? Енгіліс Милс беталар еке өттіде. Шунда исемнелер. Мына оларының мына балалары білән түшкен. Милс. Олатай. Бері қатар исімдер болғаны. Ингіліс. Мен ингіліс деп іштемейді башта. Башқысы әйлендіріп өткен әрдеңде ингіліс деп. Ингіліс. Мына бүк тұнық қына фата енді. Мына Факия апай бар мына. Нейнің. Мына ма? Мына Филур апайым. Мұнса Рауил. Мұнса тоже Милсинем. Әдің бет әттегі светной фотолар бар. Не шамилаға түсірген. Ол тәкі 60 хеген сыйларда түшкен шықлы ой, Көп алар. Светной болған бет әлі шул заманда. Оларын жазып қойылмаған бет. 95 сыйла, 95 сыйлда бұл. Пенсионерлар бүттәген. Салават, Зиле. Малайлары, кияу. Ешкенелер олар. Не, Захид кияу бит. Оларның малайлары ана. Вадим. Білен бір туған ағайым, Байтур ағайым. Байтур? Байтура. Байтура қойы ауылдары тұрдылар? Қасқыннан. Қасқыннан. Үйірлік райына. Балалары, Бұл, мына осы Филур апайым. Оның малайлары. Байтур ағайымдақы жоқ мұнда. Понятно. Оның әлігіне бір малайы өлді. Беш өлікті. Альвера? Бәләке саға. Бір еш. 2 яш мекен? 1 яшік сағадыр. Несен сел болайын да то? Илхамның малайына сағам? 76-дыр. 76 сыйлықлар. Альвера, сәйсірге қайтты. Мұнысы мұна Эрифнің тойында түшкен фотолар бұл. Тимірбай ағай. Ғайша апайым. Бұл Соня апайларын, Эриф? Жоқ, біздің Ғайша апайымның олы Салауаттағы. Шол мұна Хәдия апайда бар мұнда. Салауатқа тойға барғайын, сонда түшірілгейні. Нешептір, Тимірбай ағайының не апай әбі еңге жоқ. Қатыны. Кімнің? Тимірбай ағайның қатыны. Бала сақ бет мәйт. Бұл Альвера мәне? Илгиз. Илгизін шайтып тұры? Илгиз шәлілер бәйлетіп жүрген бір. Мені баста қазақ айкен Зиле Салават Илгиз мұнда. Несі Муртаза. Несен сыйлы кәніңді бұл? Әлі. Бұл мені қылар. Ана Илгиз мұнда. Баласы толғас. Малайы білән. Бұл несен сыйлар бұла? 92-де мекен? 91 ме? Қаралы артында yok mu? Yok. Var. Çok da. Палтар емес деп алған Илдару. Палтар емес. 90 неше енді? 92 ме? Келінер қойсақтан ені? Сопарны қойыны. Олар Сіверде әшәнілерінде. Софар ауылы ма? Сопар ауылыны. Понятно. Мұна қоймайық. Манысы Алиша менің мынау. Еш сағында. Старуха 40 лет, только yok. Ладно. Илгиздің классташлары.
Бұл кететті 2005-лер мекен болғайын ол? Дәсі юқ му? Мынау тұру әбуіней. Бөләкәйім олай. Илгіз мынауында. Ласташлар ұсташқаннан ұшы. Халим апай юқ, Фәния юқ. Кәбір юқ. Шылайында. Тохет әлі қай оғалды? Юқ. Осве опайынан несек тоныштығын болдырды әлі? Ол инейім білен танышларын инделар. Несектір қосқын қадамы соңы осы апай өді. Инейім қосқындықы бетінде. Туғанлар дейіп yürü turgayını ol. Bizge kelip ineyim bilen bir yılını harıkları koşulganda Balnayının şunda harıklar kelgeyini, şunda bizge kelgeyini. Şundan bilemin minanı. Şundan min halının tuyuna Balnayga bargas. Yani ise tuğanım üsün aşkalam tip bizni kunaktan aşkaldı o. Şunu aytıp tuğanlık bara ya? Yarakana bolsa da. Davayırotna mı, trayırotna mı barda indat Бар тип апайым тип хамдан ис апайым тиге турайны уйнайым. Апайым тигелейне я? Әйе. Уйнайымнан бәләкәй бит ул. Әйе. Атна кыз. Кәбір шишінгәр ва я? Мен Hep şunu aytıp Kerş avluna tuğan. Kerş avlunda tuğanmын. Men Balasаға şunda өтті. Баласақ шунда өтті. Шунан атайым біздің Хуғышқа, Абдулинға, неге уйнат атырға, шайға, лагерға алғандар. Шунда кеткен. Анда мен тумай қалған болғанмын әлі. Атайымны алып кеткенде. Шунан бірнеше тапқыр қайтып кеткен. Bir tapqır atта қарағаннар алар, şu atlарына көрмі бүткәс, Абдулиннан at білен қайтып бір сона бісен алып кеткен колхоздан. Военный учениктер қалам екен? Әйе, үйреткенлер енді. Шунда мына соғышқа атлар да қарағандар. Шунда ученик да болғанлар енді. Шунан инейім мені Tulup üstüne tıgıp alıp bardım. Deyini Abdullinga xatlı at bilen bir Hatire isimli apay bilen şunda barganlar. Koytkanda buriler kovdu. İpmek algaynak artıbızdan buriler kelip yeteyazdıysa ikmeklerimizi taşlap gitebid. Algan balalarga tip algan ikmeklerini biz taşlap etip qayttık deyip ineyim hiley turgayna. O vakitte buri köp bulgan bitinde. Bizim atayım özü ahutnik bulgan burilerini, koyanlarını, tülkülerini tutkan burini uramga ağızını tigip alıp qayta turgayna tip ineyim hiley turgayna. Ahutnik de bulgan. Beylep ya? Beylep. Şundan Ne şu uşeniyler uzak buldu mu ne o? 3 ay uşeniyde bulgan da şundan soңғы tapqır qaytıp men oktyabr ayında tuğan bulganmın şekilinde. Meni dekabrga 20 dekabrga 41 yılının 20 dekabrine yazdırığa bara almasın deyip barıp yazdırıp ketken. İneyim, atayım indi. Soңғы tapqır soğuşqa şunda ketken indi. 3 aydan. То есть соғышқа қатылым ошенелер болған? Әйе. Подготовка, я? Ана, неде де болған бит, ана Уфа янында, Нәмәкәйді, Алкинада да, мында Абдулинада болғанлар енді. Ошенеда. Шу. Біз... Отая қайтып қайтты ма соғыштан? Жоқ, қайтманы. Қайда өлгенлерін... Бар, өлгеніне извешенесі бар. Қай Йоланда өлген? Қай жерлерде? Bir yazgan hatında elle Varunij'da hukuşabız, bir oramda nemisler, bir oramda biz deyip bir hatın yazgan bulgan. Şunan kul başımdan ranin buldum, hospitalde yatamın deyip bir hat kelgen. Şunan soң hazır sığamın neden hospitaldan hukuşka kiremin deyip yazganda 43 yılını Şu hoşqa kirgende, şundan soň извещениесі келген инде, өлген. Şol Воронеж'da mı Patkapayeva деген bir
Кайсы нидәү? Пригородтар инде бери. Подкопаева дигән җирдә туганнар каберлегенә күмелде дип язгайны, аны Вадим безнең тикшереп вопрос язгайны, списогын туганнар каберлегенә язылмаган дип. Шуннан хәзер тегенән яздык, килеп күрегез дип, яңадан хат җибәргәннәр. Списокка керттек дип. Вадим аны фотографировать итеп җибәргез дип, тагын яздым тиене. Без атайымнан 3 кыз турып калганбыз инде. Кемнәр Берсе иң олысы Рәшид апайым, ул ничәнче елгы булды икән ул? 27 фәлән булды микән ул? Точно белмәйм инде мин аның елын. Аны Свердловскийга нигә алганнар, әлеге Ирбабай итеп Турфка алганнар бит инде. Вәлә 16-18 яшьләрендә үк. Әле шулай бит. Шунда китеп ул мин 7 яшьләрдә инем. Ул кайтып, нык итеп сирләп, хукук тегеп кайтып вафат булды. Шуннан Гаиләһе бар инеме? Юк. Юк инде. Юк, яшькәйнә ана шу Турфка китеп кайтып үлде. Шуннан Флюра исемле апайым 38 елгы ул. Иң бәләкәсе буласызмы? Мин иң бәләкәе. Ул апайы кайда әле? Апайым нидә? Уфада яшәй. 2 малае бар. Ул Казахстанга китеп, Гайша апайымнар шунда Әнвәр ибнән белән яшәйләр ине. Шунда алып киттеләр уны үткәннән соң. Шунда барып, нидә Извис заводына кирип эшләп, 1 елмы, 2 елмы эшләгәннән соң нигә кооперативный техникумга кирип, Казахстанда кооперативный техникум бетереп, кайтып Уфада Башсоюзда товаровед булып эшкә урынлашып Уфада эшләне. Шуннан торга урыннары ерак булгас, яңадан икенче эшкә оптовый базага экономист булып кирип, товаровед булып шунда эшләп пенсияга чыкты. Әле Аллага шөкер, исән улы белән тора, бәләкәй улы белән 2 малае бар. Менә шулай итеп битендә кәрештән йөреп, мәктәпкә дә йөри башлаган битендә баласак үткән битендә. Әйе, монда Исламгулга 7нче класс 7 яшь булгас. Әйе, Исламгулга укырга йөрнек битендә. Элек басма юк, күпер юк, кисеп сыгып, язгы вакытларда да кисеп сыгып йөри торгайнык. Кашкале кешедә тора. Флюра апайым сенеп кисәдә мине күтәреп алып сыга торгайны. Туганым икәүләп суык үткәрмәйгәндә дип. Шулай итеп Исламгулга укырга йөрнек. Ничек басма халмаганнар яш. Юк ине, яз көне күнегене кәмәйен инде. Шуннан монда 7нче классны укып үткәч мине нигә елдәргә укырга киттем. Bir nişe kız, min Ziya, min Raya, 3 kız. Olma yarayamı? Әйе, birge okunuq biz alar bilen 3 yıl yıldırdı. Biz min Ziya bilen Melike isim. Bakın min Ziya'na hili? Niyet edin min Ziya'na. Dümüskidağı. Әйе. Menin klastaş bitu. Şimdi öden karşılık. Şu 1. yılını Melike isimli evide kvartirda turduk. Onda ana Şagide yengenin oğlu Fenil, min Ziya, min Timeş'ten İngiliz. 2 kız, 2 malay 1 yıl şu evide yaşanık. Bu İngiliz'nin neyi bulayındı? Әйе. İsmi İngiliz mi? Әйе, ismi İngiliz. İngiliz'nin enesi. Әлі Ufada. İsmi İngiliz. 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 Market İngiliz. Şundan 8. klassdan soň 9'ga internatga köçtük biz. Internatda yaşanık 2 yıl dağı. Yılderde. Yılderde.
интернет астылар я? Интернет астылар да, шунда ана әлеке балар урыны бар ине, өйдө буена табан. Шунда интернет булды. Кикар якын. Дигән күпердән уңгаракмы шулай? Шунда 2 ел яшәнек. Анда урыс кызлары да, Успехтан келген өйләр, Колосовкадан барган Нарвис бергә 1 елны мин Мария кызлары белән бер яшәнем. Бер бүлмәдә. Бер бәләкәй генә бүлмәдә Рая Минзия тордылар. Күрше бүлмә. Не тордык инде? Сикедә шаршап Мәликә Минзия мин сикедә ятабыз. İngiliz белән ишек төбендә Фәнил койкада ята торганнар. Да. Менә бәләкәй сактагы бергә уйнап үскән ниләрегез? Иптәшләр кемнәр истә? Колосовкага да укырга барып йөрүнегә әле мин Әнҗәр агай, Наилә, мин анда без барып укырга өйрәнеп кенә киләйник, мәктәпне яптылар. Шуннан кире монда 7нче класска Исламгулга кайттык кире. Менә бергә Исламгулда кемнәр менә укыгыз? Исламгулда классташлар кемнәр? Менә Хайруллина, Зөһрә, Яшелкүлдә, нидә Шатманда бит инде әле. Шуннан кемнәр? Бу Фәритнең. Хәзер онытып та битеп барам инде. Архун. Монан малайлардан Вакил, Гайнулла, Фәрвәз, Шафиков. Шулар белән бергә укынык монда чакта. Күп булган бит нәфс. Алар җилдәргә бардылар да ташлап укымаенча ташлап кайтып киттеләр. Без укынык инде. Атнахана әйнәйләр 2 икмәк салып ибәрәләр. Шуны күтәреп барабыз да бер атна шуны ашап ята торгайнык инде. Бер атнага икмәк? 2 икмәк. Юмыр. Юмыр икмәк. Юмыр икмәк салып ибәрәләр да бер атна. Әле 2 бергә менә мәгәр икмәге 2 көнгә ята. Башка бер булмага шу икмәк ашаганбыз инде. Башка нимә бар инде. Ну, пешергеләй торгайнык инде. Без. Менә монда укытканда давайте элекке укытучыларны искә алып төшәйгәле. Китәйгәле. Элекке укытучылардан ана Шаймарданова Милия. Милияме? Раулның апасы. Милия инде. Минзия түгел. Кем? Не белән? Шу Милия дип бәрне. Шу апай укытты безне беренче класста ахыры инде. Хайруллага әйдәрәне бетә каннар инде. Шуннан мин директорлар кемнәр инде? Директорлар Хайруллага булды шикелле инде. Шу. Вакытта. Ничәнче елларда монда беттегез шулай дип Исламгулда? Мен ничәнче елда биттем. Җирдә мин 59-60та онны битеп кайттым. Шуннан укып битеп кайттым да инәем апайың да чыгып китте. Бер үзем калам. Сине ситкә чыгарып җибәрмәем тине. Авылда калырсың тине. Шуннан сүгендер бүлеп бирделәр. Сүгендер утарга баргайным. Анда Равил белән яшәй башлагайнык микән? Юк шикелле. 60-та түгел, 61-дә. Шуннан магазинга кертергә тип сүгендердән мине алып сакырып алып кайттылар. Сүгендердә барды мен математиканы әйбәт укыгандар может. Математиканы әйбәт булганга. Әллә белмәйм инде. Алай мине ярата торганнар Салих бабай нөктинде. Магазин Кертте. Лига ана шул кыз бик әйбәт. Тайпапай белән эшләнеп битинде баштан. Шуннан Тайпапай белән эшләнеп. Беренче магазинсы булып эшләү 60 ничәнче елларда була? Бердәме? 61-дә. Шулай итеп киреп китте дә. 60-та. 61-дән бирле. 61-дәме? 61-дә. Шуннан Без анда өйләнгән. 38 ел стаж бар, ветеран труда. Россия буенча медалы белән. Элек битне магазин
Ахулла ағайларың үйлерінде де болған тип үйленілер Элек мына найны мына. Иски кылып орында. Түгел. Районнарның Не бар? Район бар бит. Шуранда районның гаражы бар бит, мына иске гараж. Шуның урынында бір зданиені бар немені? Онда біз бәләкәй сақта оқып йөргәндә Шәйхмәт бабай сатусы булып эшләйне. Шунда керә торган. Ана, ни, Газизов Хабирләрнең аталары. Шу бабай эшләйне. Воздуштан гына төзелгән неме? Әллә вагасыны шикелле. Вагасыны. Бура. Аны вәллә не ирештирә торган без Шәйхмәт бабай эшкә торган бирәр, эшкә торган дип бөтергез сорап кергәндә. Шәйхмәт бабай эшкә торган дип. Шуннан соң сагыдәнгә шана. Шулай магазин беренче шунда ачылган. Шунда инде. Шунда. Мен кайтканда шул инде. Анда мына нидә эшләгән бит әле? Сагыдәнгә. Сагыдәнгә дә эшләгән ана Закира апай нинең Гафар бабайларның кызлары Закира апай эшләгән. Аның өстендә растраты сыгып, аны немәкәй судит иткәннәрме соң ул ничек? Әллә нәрсә дип сөйләй торганнар инде. Шуннан ситкә сап киткән ул. Шунан магазин кая күчте икән? Магазин. Аны белмәйм, күсермәнләр ул. Монда тоз склады итеп тоз элек рассыпной тоз бит инде. Ике бүлмәйне ул. Без магазинга шунда килеп тоз асмалы виса белән тоз үлчәп сата торгайнык. Шуның бер як бүлмәсендә склад инде. Ана, не соктылар. Шәкәрен, песокны. Капчыгы белән. Сона салып, теге капты тишек буана я. Алып килгән теге карда аппак булмайга кара була икән ул шәкәр. Теге ятып ялай торгайнык. Школа чыгабында. Һәр бер шүтәннең багасында шүшә. Эшкәннәрдә качкан шәкәр окылып кайнамы. Алар бурыны караштыр. Товарны үзебез ташыдык бит инде без ат белән товар ташырга барып бер ана Елдәрдән ташыйныңызмы? Елдәрдән. Бер атна сайын отчет белән барабыз, товар алып кайтабыз, шунда заседаниега барабыз. Шуннан бер тапкыр кыш көне карлы бодлы яңгыр ява. Заседание булды да, соңга калдым кайтырга. Товар төяп кайтып киләйнем, менә кысыктан бит инде. Яшкүләр чыккан. Аның караңгы төшеп килә, кар катыш яңгыр ява, юешләндем. Әйбер төягәнмен, аскы юлдан кергәнмен дә киткәнмен. Өскә юлы да бар ине. Ансына бик кенә инде менергә. Астагы юлы кысык кына юл. Хәзер ат белән астагы юлга барып кирдем дә, ни сыгып булмай, ни өнитеп булмай. Хәзер аттан үзем төштем дә, атның телбәгәсен тотып өскә якка ни булса да булыр дип атны тарттыргайным. Bütün товарларым белән атым тәгәрләп ярдан усты. Тәгәрләп. Варакы юк инанда. Юкмы ни? Юк, песоклар, конфетлар. Бер юк товар инде. Шунда ярдан тәгәрәп усты да хәзер атым әллә ничә әйләнеп сыкты. Атны сисеп булмай теге сөйлдүрекләре туңып катып китте. Кескелеккә туңдырып буран сыгып китте. Хәзер төнне көскә атның дугарып, үзем өскә менеп дилбәгәсеннән тартып, тезләнә теге ат өскә менде инде. Bütün товарларым турып калды шунда кысыкта. Атны җитәкләп кайтып киттем хәзер. Кайтып киләм буран. Никә кайтып җитеп булмай, ерак кына бит инде. Яяулы кешегә. Шуннан кайтып киләйнем, нидә тавык оясында аркылы торган күк ут яна. Анда Лутфуллагай тавык фирмасында ут яндыра икән. Аны күргәнем дә юк ине әле. Мин әйтәм, әллә адашсым икән, бу нинди ут икән дип киләмен хәзер. Шуннан Ничә еллар бу? Бу 65 еллар. Зиләнең бәләкәй сагыйна анда. Шуннан мин хәзер мен әйтәм, бу тавык фирмасы икән, өскә менгәнмен, аскарак төшәйм дип, ат җитәкләп аскарак төшкәйнем,
Tağın öteki neyden üyedinin yarından çıkıp gittim. Ezgine gelsen bitinden de üyede yar ne yoldan. Şundan hadir anan atqa tartılıp sıktım. Sıktım, avulga qayttım. Hadir İdris Ağaylar yanına etkenim. İdris Ağay brigadir bulup işleyini. İdris Ağayga atını kapkasına beylenim de İdris Ağaylarga kirdim. Palaş kiygenmin, bısırangamın. Kelip kirgeynim. İdris Ağayның isi gitti. Yanıt bir nimeke Turitski kina buğayını şundak bir kıtkı oldu. Şuna şağansın deyip. Şundan İdris Ağayını alıp nige Lütfullah'a yanına barıp, onan vat yigip, barıp tünne tüge tavarlarını, sonalarını tartıp, yordan sürüp, mindirip, alıp qayttık. Mana bizim sonday Gülüşenler buldu. Gülüşenler көп buldu indi, onda vat bilen yürüdü. Görmegenler kalman indi. Talaga tagayda filebit. Günde te unar pasılkı tıyakka, unar pasılkı bal yakka. Bütün eybirin atman taşınık diyor. Var bir şey. Soğunan nege Raifkaga, Sintrabuzga yürüte başlandılar tavarga. Anda bir bavul tavar, barabız günün boyuna yürüp qaytabız. Eşu qaytıp yetelmesek, yılderde konak alıp, yılderde konup erten qaytabız. Bizim işler, hadirgeler rahat yaşayın, getirip birerler. Kim hileni mine ahvalagayının önünde de orunda magazin bulup aldı deyinler. Bilmeyim onu. Yoğanı bilmeyim. Bilmeyim onu. Bu magazin manda kuştuma mana eski magazinga. Yok, bu magazin, toş magazin uydu var yine. Alaka taraldı o. Bu tortan tortan yine. Bunda toş magazinini biz başta şu da toş magazin daşlarına gindi. Mişiyaga yaga. Mişi de anın Yumurağına tege. yok, yumurta böyle. Bunda mis yalınmay turgayını anın bir mişi var yine. Bu yumuru misini bizim Raul neden Timeş'ten kim isimli ağaynalı? Zeynullah isimli pişnikini barıp at bilen alıp gelip şu yumuru sağarttırdı. yumur itip Raul uydu tışlanı tışın babay neyin kirpisi bilen sağardı. Eli bulsa ana şu biz sağartkan mis bilen yaşaylar. Sen kirpisle vuralım. Bunu yaptı gene. Şu. Şu materyal bilinip tırlarını bitmedi. İyi. Şundan elektriski de koygaynılarında. Benim mis aya. İyi ana tegeni. Ondan sonra magazin asıp bu magazinde işlenik. Yok magazin. Noziye bilen de biz көп yıllar işlenik. Biz dekirt kasıksa ikinse biz girip almışlap birge de işlenik. Alay. Mine elik bitinde söteki halk mine kolxozda 60-ncı yıllarga hatlim вообще oqsaqda işlegen tiyler. Onda Truda deyin gene. Truda neyinde? Trudka. Magazin bolgan nemekege alganlar mı? Nindi oqsaq alganlar mı? Niye? Kişiler aratırgayınlar moy falan yıldır bazarı var yine bizim ineyimler bazar sayın moy adırlap yıldarga barıp moy satıp qaytatırgayınlar. Kukeyi bulsa yumurka satıp moy bulsa moyun satıp şunu aytıp oqsa şeyler yine. Oqsa yok. Trut bitu. Qosan zarplata kete başgana tege halkka. Zarplatasın. Mine kolxozda birinci zarplatlar qosan kire başgana. Ol anita 60-cı yılda buldular. Ala 60. 8'den mi 67'den mi? Aksa vardı, aksa buldu. Zarplata birinci kire başgana. Hatta bir anda neti ona 3 tonna soq birinci tapqır furaj berdiler de teleqa toğayta. 50-nji yıldagına alo. Ona hatlim simitip kana bergenler. Ey. 60-nji yıllara hatlim şu gatın özgelep yaşagan. Anan bit işine qarap turut. Buna avurda sen turut yarım gününe. Bu turut yarım küp mü canım? Biz indi 7-nji klasta okuganda kolxozga bisen sattık. Garimullah aylar bilen birge uzun pakuska düşüp sığıp ötelmey halden tayatırgaynyk. Bizni şu üretip kuldan tutup saptırıp men indi belekeyden. Teknika yok mu? Bizim atayım aynayım yatim bulsa da sıyırdan özülmen o nisik bulsa da yey boyuna işley turgayını kolxozga. Hanan köz günü
bir nisa at bilen ömeytip qar yauğanda safxuz yalanına barıp bir 5-6 at alıp barıp ömeytip şu furman soqırıp sen alıp qaytarda şunun bilen mal sigara turgaynık. Naha hazır tuygansı fura yaşatalar malga. Pisen öyle. Elik bitne hedin üy tege sonra abilerinin şabatlarının ulyaqtara bolgan ne? Hayır. Sonra engelerinin bir tıkırık var ya şu tıkırık aşağı bedin öyle. O takırta bitişkilo? Öyle ne? Ana ne traber ro topel traber. Mana kaydı o. Biz oturtkan uzun alıp tüpül bitiranda. Ona ne motoru? Bizim öyle akramlar alıp ana kuhna edip saldı. Ağası öyle. Понятно. Kerş alında mestte bolgan tiler bit o ya? Ha? Kerş alında mestte bolgan tiler bit elek. Bilmeyim. Tiler tuğum mu? Koyda da bolgan tiler mine. Onda bir soqur avustay abi kelip yürüy turgayna. Mana men şolarni okuttam, deyip okutkan kişilerine. Yürüyelim dergaydı. Okutkandır indi. O da ne mu? Yok, Allah kaya ne dambav yağınan mı Allah kaya ne. Tege Murtazini bile sepaya şunu kutkaydı. Men otayınlarını da okuttum deyip bizim otayım iskese de yazgan yanlışa da yazabilgen gramatni bulgan anı nega komandir etip koyabız deyip aytip nitip qaraganlar men okuya da bilmeyim dep ayttim karam andirga barahım kelmeni deyip qaytып söylegen ineyme. Murt kalam andir bolsa sen de kalgan bolur ina. Yazmışlar şulay. Şulay indi. Otayının tüsün bilmeyinse üstegendi biz. Tünne apayımdan hıraganmın men. Fülürapay, otayını ütüslük ay bula o tip. Şunan ona Şeyh Ahmet ağayım kuk bula. Zühre'nin otası İmamettin babay kuk bula tip ol mene anlatkan. Otayının nindi ikenin. Ana şu 45 yıllarda yeni günlerin hep bilesin iken balasakta. Yeni günlerin bizim ineyimne ayta turgayını 9 mayda Muqşıga yer qadırga barganlar. Yer qadıp berenge alıp qaytıp Simanaga berenge seskenler. Elip berenge de ötmegen bitindi. Aslık bilgan. Şunda bargayınık dey ey Mariyalar kıskırışıp Pabida dep aytıp kıskırışalar. Şunda kimge bayram bizden eller yok dep aytıp ilap turduk deyip ineyim söyleyini. Halla iki bidire berenge alıp qaytıp şunda yer qadıp muqşalarga şu berengini sesip Hele Allah'a sana yomtuğu berenge. Şunu östürgen. Berengenin qabığın tesadırgayınık. Qabığın. O buna katı inte ana şeratın ya. İntezne dep irimden ersip tüküratın neyim qabığın. Ersi buldu zamanlar. İyi buldu. Ana biz de gördük andayını. Kupma bitine men xalq ne tege arış birtegen şuplap şunda başak dep kupma başak serine ölgen bit. İyi kerişler. Kubunip İslamgullar savaşa bikse kalmaganlar. Kerişler simiyum ölüp bitkenler bitin ana şu kan serinde başak serinde. Şunan ineyim söyley turgayını vrachlar kelip qarab yürünüler de apay seyirің бар, sütün savığızda işigiz balalarına sütün savda işir, siz ölmeysigiz. Etip aytip gitti vrach dep. Yığan başaklarını biz üyedege tüktirdiler di. başak söyleyip etişim var. Başak söyle. Şu Ay Ravlaga davam etayık mene. Mene hadi bitine şu aytip Özbekistan'dan yürüp qaytqas. Hadi bitine direkt Özbek degan klişkede elekkan bolgan bitine ya. Özbek babay. Menlere kiymenim. Kimene? Yo. Nisek öğrenip gitti kiri tillere gittiler. Başkatqa. Bu dünyada teyindi. Dünyada. Yürete, tabakta yürete. O zamanla kavattan kuru yazmasın bağlar. O kıyım oldu o. Da. Aytada o Özbekistan xlebni dip. O şu xlebni indi o. İkmeğin o şapta o şasında var, o şapasında var. Bir kibası 200 litre onu qarab qarasın. Mana şu aytip Bashqistan'da kiri qaytib yaşay başlagas
Бірей Үзбәстанға барға тұру келді ме тағын? 2 барды. 2 бардық. Мен 1 бардым. Менің білән 1 бардық. Зилә белән 1 бардым. Зиләләр алып барды 1 тапқыр. Бірей байрамға нема кеге? Былай көрерге. Булай. Көріп қайтырға не бет? Анда 4 апайымның балалары бар. Балалар да yok инде хәзер. Еней дә үлде, апай да үлде, балалар да үлде партик. 1-2 малай да 1 кызы калдымы? Шо шикелле? Bir Мына малай. коммунистлардың һөйләгәне политика не істегені мына дружба народов ысынап шулай нақлайын әмә. Нема кайна? Элекке коммунистлар һөйләгән дружба народов дигән нәрсә нақлайын әмә. Бай вакытта что син? Хәзер коммунист юк инде. Не мен шуңа әйтәм, не бетерделәр ул коммунизмны? Безнең Равил коммунистический труда. Отличник труда я. Медаль var, elinden fengen. Әллә кая булды варсы? Ветеран трудана bilməyinsə, şu pensiyaga çıqqanda alıb barıb ızdavayt etib alırğa kerak bolğan tini də qoydu. Barğayını. Tegen atı bergeyim, әллә. Üst umutkan. Metam načrt нужно этому. Коммунистический труда. Коммунист биткәс. Менә шул 60 елларда не битендә Әнис апайым менән ничек таныштыгыз? Әллә үзе килдеме соң белмәйм. Kildi. Юк. Танышу ничек булды? Танышу булай булды ул. Элек клубка чыгабыз бит. Клубка чыгалар, Сәүдүртәү. Карайым дип тәһдим. Ничек гына кызык әйтегән? Моны куяшты бит. Яразы. Мәйтәм ярашу итә хумия. Анда рая не белән йөри. Анда Salavat белән. Сиддик салават бар ин. Аны йөри, мизия йөрмәй шикелле ул. Юк. Галия йөрмәй. Син генә йөрүсе булдың инде. Ани Күзең төштеме шулай дип Әнис апайга? Бей первый глаз стрелок дип. Хнан киттегән йөреп. Һөйләшеп шулай. Не, әллә 1 ел йөрмәй юкмы? 1 ел тулмагандыр ул. Октябрь байрамында төгәсәнек. Башта никах булгандыр инде бит. Июнь ayında Zagosqa bardıq. Никах укыганадыр башлай бит. 61 yılının iyun ayında, 14 iyunda. Никах укы булдымы? Buldu. Кем укыган һеҙҙең никахығыҙны? Bizim nikahta kim okuyan iken o? Әллә Bilmeyim kim okuyan. Ямалтен теге бабы. Biz indi anda ikavuna elik bitinde свидетель de iberi yok. Bizim Yok. ikimizde atqa oturttular da iberdiler. Утырдым деген. Bargaylık Silsavit'ta zasidanje bara. Hazır kirip bulmayı bitinde. Анда не, Фаттахов. Аха. Сесвет председатель. Та-та-та-та-та дип сатырган. Ay Allah. Шулай расписательно файтларымы? Yok, o da kına bulduk. Аны собрание, Тимирбайга да бар мархум анда. Bizini kütüp Киртмәйләр. Заседание. biz tünge hatlı yürüp kaçtık biz. Bizini kütüp oturganlar. Nikah kumay kim okuyan iken indi bilmeyim kim okuyan. Raulni vattan yine kalmayınca yürünü de yürünüydü. Yine imanı senekler bilen de kubu bitti. Tünde барган. Бу паласыга киргән маттык. Турга каралган әби. Шулай бит һеҙҙең менә Örmegen yerge oturtmayım. Örmegen oturgusqa oturtmayım. Seni almasan ölem deyip aldı. Менә кая утырасың да, Кая кая утырасың? Йомшак язда. Örmegen yerge gene oturtma yaşattın da. Яра. Шулай дип бит менә һеҙҙең бит балалар туҙы. Иң беренсеһе Zile. Зилә. Шунан Zete salavat. Зилә апай нисәнсе йылда туҙы? 64 evet. 60. Кетәле. 62'de. 62-нче йылға. Hayır. Так. Салават Salavat 64'te. 64-тә туҙы. İlgiz 68'de. 68-дә. И Альвира бит менә. Alvira 75'te. Менә хәҙер бит алар үсеп үҙләренең гаиләләре булып бит инде. Үләр дөнья үтәләр. Шутлап сыҡтыңмы внукларын Рауилағай? Внуклар бар. Нисә булды? Шутланығыҙмы? 7 внук var, 1 внучка. Вот. Şunan alardan 6
правнук 6 ай 3. Ну, неше олдару? 3 правнукта 3 правнушка mı? Sen nenekin slayımı? Zilenik mi? Ne? Zilede Zilede dur. 2 malay 2 kıl. Yok, 2 malay. Evet. Onların ne noktalar ne? Bir kız bir malay, bir kız bir malay. 2 Alarda 4 para ne 2 banuşka 2 ne? Şundan Alvira'da para neler yok hala. Bir malay ya paka. Alvira'nın özünün bir malayda bir kız bitinde. Alvira. Şu 2 oyunda. Şundan Salavat'ın 2 malay. Şundan Egiz'nin bir malay. Bütün yok oyunda. Zile bitinde melevze tüplenip kaldı evet. Eye, zile neyde veterinarını institut bitirip alar Zahid Kev bilen ikisi de şu Birge okunlar da var. birge okup bitkes evleniştiler. Tak. Şundan Salavat ağay bitinde İstanbul'da tüplenip Zileler elbet yaşaylar Allah'a şükür. Bir nese magazinleri var. Veterinarni magazinler astılar. 56 magazinler var indi. Okçulara kaya kuruyorum. Alviralar koyasıp gittiler kadir? Alviralar Raduşny şehrinde Sibir'de. Alır koytalar kıyıl. Sapsim. Kuşun koytırabilirler vapşe. Koytarga olaylar, üysala başlaganlar. Solda bitin de harcırım. Yıllar ya. Ne kadar? Sola bitmegenler indi. No, solungan bitindi. Şu bitmegen hali. Elek yılga boyun yongratıp Alvira sesirge koyt degen tavuşlar iştilen indi. Bizim ineyim 95 yaşka katlı yaşayan o. Bizim balalarını qarab ötkes, Alvira'nın balalarını qararga Şotmanға barıp, anda ketip Rüstemni qarab, şunda tezgine öldü de, mında alıp qaytıp koyduk. 95 yaşı turlarga bir gine ay qalgayны. Bek mıqla beyni o? Şep kurtqa buldu indi o. Dün baldan da yazmanı, sıyır da asıranı, yalnız bulsa da, bizge de nesilge sıyırlar birdi. Bizim birey-birde yoğuynu Ravil bilen dünya küte başlaganda. Mına hedin kurşager Nezif abi neşep Uzbek abi tebeylerini, aytilerini o. Uzbek? Hayır, Nezif abi ne? No, ne Uzbekistan kaçkan. Uzbekistan kaçkan. Uzbekistan'a nesik sivas kelip çıktı o? Tarih hançık buldu? Nezif abi'nin. Allah tarihin bilmeyebildim. Onun bolaları buldu mu yok mu? Yok. Bulmadı. Biri de şuraya turdu mu? Bir ödüğüne turdu. Bir oturdu o. Bana harap gitti hekele. Benim mında mine evi trayne bit mana. Ol da bitin 99 yaşlarga hatlam. Olo yaşarda yaşap. Kimi? Ni direk evi ne şu? Allah mine evi bilge. Bek aybat aybayın o bizim ine vatayım ayniler kartnayımlar bilen yürüyüşe turgayınlar alar. Tuğanlar miken ansın bilmeyim. Bek aybat gine aybayın ol. Şunan miga Rifkat senin atayın bitindi ya. Şu Rifkat'ını qaranı bitindi. Şunan Ravil işke buldu ise gel Ravilni saqıra turgayınlar iş işleşirge. Rifkat kimge ayttın diyen kile turgan ağay ayttım tibey mine eviga. Bu kile turgan ağay buldu. Kile turgan ağay ayttım tibey turgayını diye. Uzbekistan'da uçraşmana kızmanı, emir ağaylar bilen, miraslar bilen turgan anda bulmagan dalinde bit uçraşma. Mirasını hali bu yıl nida tavan toyunda gördük biteli. Ana bu yıl bitti motor tufaydı. Ola toyduk bitti. Turgan aytıp. Aşağıya dünyalar atlanıp gitti. Ну, конечно, Raul'e aytmışlay. Ne kalxozlar direkt torala başlandı indi, конечно. Avlardı toralmaqın indi kalavны. Avlar toralmaqın. Mana yaşlar keleş alsınlar. Dünya kütsünler yine, uramda sıp yürümesinler yine. Şunsa bir isni bir şura. Mana şulay direkt dünyaların
вроде бы әйбәткә барганда күк, авыллар бетү ягына китеп бара. Сәбәпле икән менә дип уйлыйм. Авылда эш юк. Бөтенесе ситтә, Себердә яшьләр. Елына бер балада тапкан кеше юк бит авылда. Гел картлар, гел пенсионерлар. Яшьләрнең калдырышы бит эш урыны кирәк. Эш урыны Мәктәп кирәк. Юк бит, мәктәп юк. Эш юк. Значит, был нинди сәбәпле соң менә шулай? Ни дип уйлыйсың? Бетү ыңгайына. Ошол. Әни авылны бетүгә тырышалар соң? Ату. Өстәге түрәләр нигә бетергә уйлыйлар? Белмәйм, нигә бетерәләр икән соң. Авылда бетер белән бит ашлык белән авылдан алалар. Бетү тукта. Бетү нема кай? O soğuk vaktinde nima kay kim pamag'atgan? Ha? Kolxozniklar pamag'atgan. Hali mana bizning kolxozniklar mana ne basular gata, pustoy. Onda yo'l, mashinaga yo'l yo'q edi, siratirganlar. Hamma o'sha buryan. Ha? Eğer seseler alo, hamanda seseler biteli paka. Ana ne? Abi Amerika'da hava itmagın. Ha? Ne uyudu ki bana? Tünü kontaktıragan odama şaraban nino taşıp bezagan kubine oslak. Yok. Şu bitkanın bayga bara bitin hadi. Видать, теге сит илден корпорациялар безгә басып кирделәр инде менә. Безнең илне. Алар диктовательләр, сит илдән уже диктовательләр. Чтоб не бит инде менә берәү әйткәне. В России 40% сельского населения это много ведь тебе это берәү. Мана. Надо сокращать до 20% типти. Вот. 20% калдыра уйлар хәзер. Ана уни котал шейкарун. Метеорит? Düştüler Amerika'ya. Amerika'na vinavat mısın momenta? Anlattığı Bush, Trump bir tane o. Dikkatine. Trump. Anladı ne? Sağlar çıkıyor ara. Bu bir bulat çıkıyor mu? Bola indi şöyle. Bana bitinde, hedin yaşar vakitinde, avul bitinde şöyle gürlep yaşagan, kılıp gürlep durgan, bütün kinolar bitinde kaldırılmagan, особенно индийский кинолар bitinde bek okşagan. İndiyski indi mi? Kinoga barga aksa yok, yumurka alıp kile turgaynak. Bişten gazda baytırgan. 20 bitinde ya. 4 yumurkasda baytırgan bitinde. Ey Allah. Bir gün bir kino ko'rsatdilar, men aytam, bizning ko'k kino ekan bular deyim. Ko'kay olib yumurka olib bargayni, yumurkasini uatdi, tege balaqay. Kiralman. Biz kiralman isek, tedreni eritip, klubning tedresinden qarab tura turgaynak. Erip, Namdan yok klub. Ey. Ağaç. Ey Allah, buldu indi zamanalar. Hadir Allah'a şükür. Ne yaşakta var, ne kisekte var. Buna gaz var. Rızvan ağabey, marhum. Rızvan ağabey. Elhamdülillah şükür. Mirkat yüzüne alır, pek sostara iniyorlar. Biz berekay bitindi. Kıvara bu. Tezit bastırada bizne, kılıfa kırtıyı böyle, şıkkanda kuhtemesi yıptara. Onda Zukotul nimoy gulukhotiga ne? Kinolara ya. Elendirip mi? Satır. Generatorlar. Elek otan yok. Kinolarda ayda elendirir. Kış günü yalandan sığıp şumurt bağası kesip alıp kaytabız. Şumurt. Şundan onu vaklap kesip miske salabız. Onun öy işi tolup gider şumurt yesine. Otan yok, kayabız mı? Otan yok, yay oyuna işte. Oklan var, şey yok yine. Yay boyuna işteyirip, otanına bir edirlep de var. Balakka saral, söyleyip, şimdi sırlıkta kesip katalım. Peki, gallamettin etmişler, sıvıcı otanlar yaktık indi. Mine iste kalan Raul'a gittik, bana fokus sakatı. Nima keldi tek barmak yok deb buna. Ataning bet, esi keldi şuna. Barmak. Mayda fup. Bilmedi. Hop, nisi yo'qoltayni ketadi. Şu aptıraynak degen, nisi barmak kirgip sağa ötüp. Belge sakta. Şuna bitne degen. Timir şarikli bilyard şak taşak. Buna katı şariklar. Hazır ben onu baytırıp teltep tırıp getirip yamaylar rıbıkın eti. Babay bilen skoro 60 yıl yaşayıp indi. Allah'a şükür.
Düрлep yaşlıklar ötüp gitti. Pensiyaga saqtaga da. Yaşlıklar ötüp gitti. Hikyen yaşlarına 60 etken hada ya уже. Raul'na kanatmış ettik, meni keyitmegen hali. Singade. Yarar. Şu aytip, bunukların şuatlıklarını görüp, onların tuylarına yürüge yapsan hadi. Amin indi, amin. Sen bulsunlar barda. Ana könüske karşı ilgiz olabız. Ölüp gitti bitindi. Gör iyahi oldu. Hiç çıkma şu ihtiyanay. 40 yaşı olmasdan Sibirlilerde, Sakhalinlerde işlep yürüp Şu Murt'a varıp tege Sıklavatına da zavut neşrafında gitti. Vredni sırıklara ya. Vredni şeyh bitindi. Ana şu aytip, Olay. olu yaşlarga itkes, yaşaunun maturlığı nima kede kördegid, deb aytirga bola. Kilehe boğunlarga nima kede aytip kaldıran negid. Aybiler babaylar. Kilehe boğunlarga indi Xuday malakam ilbertiniz. İlertiniz bolsun. Evet. İlertiniz bolsun. İminlik bolsun. Kurugum. Ne ballarına iyilik koyarsın Xuday malakayım. Главное iltiniz bolsun. Tazalık bolsun, baylık bolsun şuna. Na, sen söyle. Hesabı yapıp koysam. Hemen bitimine. Halkның нисек yaşagan hedi bitini көрүп yaşagan eger. Kimler нисек magazinda yürüy, kim нисек halle bolgan bildiger bitinde. Mana magazin артында Halleler bolgandır indi vaqtda. Boşki barına ta ham kerosin barıp alayını kıtırmanda. Şunu koyuyor. Отнаға bir tapqır kerosin sata turğayna gıyны шығып. Bu boşki alo ne kadar çıktı ne kadar? Ana yeyilip magazin tolup götüp duralar da savutlarını alıp gelip magazinini biklep шығып satabız. Bir tapqır Olmasa ot yok. bir tapqır kitaplar var ene. Mına Galilla kitap okurga yarata turğayna. Kerede şunda varağına belekey magazin bit mına toş magazinda bitu. Şunda kirip kitaplar okup otura turğayna. Biz zıqqı boşup biz шығып gittik biz kerosin satırga. Kirsek gallabız bikli kalgan magazin içinde kitap okup. Işık tübünde turabız kiruga. Sağıyla inge var yine. Ol balam aksağa falan timenin mi tip ol kiselerin falanların sermep qaran indi. Yok tip korkup durawdı. Elek şu magazinda motor tepkilerini, konservları itaşlı çocukların sesке etip, o dürtünlük, pranik, kokları isigide mi teken? Üstüm untin ruski vodka, boşka hemen silyotka turayını, ol vino hada koytan ettiler, boşka menen. Poğu, pivo. Ol balık, onar yaşık, tun balık alıp kaytabız da. Bana tun. Bana ayda vatıp sata turğaylık, tuğup. Univermak kok magazin oldu indi, görülüp durdu var. Buna magazin yaratmayın ben. Niye oranı sen tavuk mu yapar? Bırakayına koyganlar. Niye o diye boşata? Koysan böyle. Zor magazin izdaniylar boş durayını. Biz mınav magazin evet, niye tağı mınavda magazin salalar iken tibap durağaylık. Kirip biraz işlep aldık indi bu magazinde da. No anda kutarak misi var mı niye? Elektriskiyla anda. Yaltılayını. Yara şulay, mana kelehe boğanlarga. Yara. Dünyalar iman bulsun, hukuklar bulmahan. Biz görgenni kilesi bunlar görmehenler. Vatalı bulup yaşahenler. İsen bulsunlar barda. Dünyalar iman bulsun. Şul aytası sözüm benim. Yarar. Zor rahmet Murtazalar. Oylahına. Gerekmegen yerlerin ödüp taşlarsın. Intervью etip montajlap bir film yapıp koyarızında Murtazinlarının oylahı turunda. Yara havlap turağız. Rahmet özüne. Yarar.